tong si GGKSA KWSG pen ke chenglok ham pha sung la pen rat ki sung do an ki pa jok jia phan sayang deng klempon po Guwahati rong 56 mile Carbyhampton long aru mate Mayor Tiklon Phai Prehini 2026 tani Greater Guwahati KSAT hek pen GGKSA la pen Carby Welfare Society Guwahati atong pen chakater pipon si non hejong Assam along ri ang tangkialong ki padotong Assam General Election 2026 along Carby Anglong West Carby Anglong la pen di mahasaw pen MLA kinlik chipati ki haipon na tumapan karchwa jamek tedo GGKSA amai pu seng kan hanse ke chepehem to mailom KWSG kongchun bang Borising Jaipen mai ki phalam the Jaipen MLA ki haidun abang pu bang phia to maphan ning karong ka che hok dun ang thek mir apu Carby poho pen karchu sai dengpong GGKSA dihin rimbang himati sopi la pen GGKSA Cultural Secretary Monjor Bepi atum pen karchu sailong cherap dun rinti Karcho amai kacho phapon along MLA kinlik ke haidun MLA ang parta KAC ki chari CM Dr. Tuliram Romhang MLA Dr. Habe Teron MLA Lung Singh Teron MLA Sorjo Romphar MLA Niso Terampi tumaphan Karcho along MP Amar Singh Tisu KAC EM Kache Rompipi EM Kadom Terampi MAC Head Singh Romphar lapen Carby Richo Long Singh Romhang Rong Arapen Atoyani Dhom Singh Teron Rong Kicholin Dok lapen GGKSAN KWSG Klembang Pu Bang Pia Tumapan Bang Paru Susi Armu Chitongdo Sudah ada asikul foto lo lakul foto bagi represent lo lagang fosi jahai jalong prega konsensi lo yang jahai lo bukadam harongan tipu lapen ke rongkang nami lasi karbiang lo ngap harman assembly lo mana kan ninggi tu lapen ang pata itu si ning si pepet ada GGKSA ke mati sung lapen nampak ada long le lagi ini kada punya gaul step lagi gaul step ke ini bang lapen ini tu mati hono dan karbiang long tapi UPC lapen UPC frequent indicating lo lapen ke best karbiang long tapi lo lapen ke non ke dah Guwahati long tapi karbiang long tu numas konsil News Report KTV News